Angikhulume ke bazalwane ukuthi leli viki lesiya kulo kusukela Monday sine prayer and fasting siyasima sisimela kungena ifeni lethu prayer and fasting esimela ke manje ukuthi siyangena lokume embi kwethu uShito Dlamini wathi singena nesivalo nakume endva phambi kwakho siyakududula alibonge igama lenkosi lo mthandalo sitabe sinawo ngumthandazo wekududula siyafohla alibonge igama lenkosi October ngileli viki lo letayele kusuba ngiliviki linye sitaba ne prayer and fasting this year for 2 weeks alibonge igama lenkosi futhi sitabe sithi njalo nga 5:30, 6 o'clock osesila 7:30 siyaphuma 6 o'clock osila 7:30 siyaphuma ngoba sitekuthandaza sitekutudula full 2 weeks evikini lekugcina ngelsonto siyabe sidla sidlo senkosi ke alibonge igama lenkosi alibonge igama la Jesu ngicela ke ukuthi singene enkonzweni sitothandazela abantwana Genesis chapter 15 emva kwalokho livi lasimakade lefika kuAbrahama ngembono lathi Abrahama ungesabi mina ngisihlangu sakho umvuzo wakho utawuba mkhulu emva kwaloko livi lasimakade lefika kuAbrahama lathi umbuzo uthi emva kwani ngala ngemuva ku chapter 14 Abrahama uhamba uyokhulula bani na Loti ekuthunjweni nakabuya Abrahama ekuthunjweni ekukhululeni Loti ekuthunjweni uhlangana nenkosi yaseSalema ukuhlangana naMelchizedek Abrahama ubuya uthwele imbango lenkulu ubuya Abrahama wanqobile titha taseSodoma wabuya athwele tindvo latiphange khona inkosi yaseSodoma yathi kuAbrahama Abrahama bengicela nje ukuthi umane unginikela abantu kuphela wena uthathe konke lempango nje ibe yakho unginikela abantu nje kuphela ngoba bese ngibaluzile athi Abrahama ngeke ngunike abantu kuphela kodwa ndakunika nalempango ngoba angifuni bese uthi mine ngiphakeme ngaphakanyiswa nguwe masifika ke la chapter 15 ngilasiva khona ke kuthiwa ke emva kwaloko ke Abrahama nakabuya ekunqobeni wase Abrahama sewuthola i-visitation yabani na yaNkulunkulu awu amen verse 2 Genesis 15 kodwa Abrahama wathi awu simakathe uNkulunkulu utangiphani ngoba soloku anginamdvana indlalifa yami kutawuba nguEliyaze waseDamaseko sisebenti sami Abrahama waqhubeka wathi ase ubuke nje yesimakathi awungiphanga mine intalo lesisebenti lesitalelwe la endlini yami ngiso lesitawuba indlalifa yami livi lasimakade lathi kuye lo muntu lowo angeke abe indlalifa yakho kodwa
indvodzana yakho lephuma elukhalweni lwakho leyawuba yindla yifa yakho. Simakathe wamkhiphela ngephandle Abrahama wathi, buka itulo esibhakabhakeni Abrahama, ubale tinkhanyeti na ungatibala. Ubale letinkhanyeti na ungakhona kutibala. Waqhubeka wathi kuye, nendalo yakho ke wena Abrahama na ungakhona kutibala iyawuba ngako ke. Abrahama wakhothamisa, Abrahama wakholwa ngusimakathe ngenxa yaloko. Simakathe wamemukela ngekuthi ulungile. Ngiyawathanda lamagama ukuthi Abrahama wakholwa ngaloko, ngako ke wemukelwa nguNkulunkulu ukuthi ulungile. Wathi kuye, ngimsimakathe lowakukhipha eUzi yemakhaledi kuthi ngite ukupha lelive libe lakho. Okusho ukuthi bebeme kulo lelive. Ngimsimakathe lowakukhipha eUzi lamakhaledi kuthi ngite ukupha lelive leli libe lakho. Kepha Abrahama wathi, Nkosi simakathe, ngidakwathi ngani ukuthi lelive litawuba ngelami? Simakathe wamphendula wathi, ngilethele sithokati lesineminyaka lemithathu budzala, nembutikati leneminyaka lemithathu budzala, nesihanqa lesineminyaka lemithathu budzala, nelituba kanye nelizini lelivukuthu. Konke lokhu wakuletha Abrahama wakujuba ekhathi loko. Wakujuba ekhathi lolo nalolo luqedu walubeka lwaqonzana nalolunye, kodwa tinyoni tona akatijubanga. Emangce ehlela etidunjini, kepha Abrahama wawaqosha. Lathi nalishonako lilanga Abrahama wehlelwa buthongo lobukhulu walala, asalele wefikelwa luvalo lokwesaba lokukhulu. Simakathe wathi ku-Abrahama, yati ngempela ke Abrahama kuthi situkulwane sakho siyawuba sihambi eveni lelingesilo laso, siyawuba sigcili sakulelo live, sigcilatwe iminyaka langemakhulu lamane ngisho kahle. Kodwa ngiyawusehlulela leso sive le siyawube sigcilatele titulwane sakho. Emva kwaloko ke lesitukulwane sakho siyawuphuma sesinembahla lenyenti. Wena ke utawukhula ufe ngekuthula, sewumdzala kakhulu, ungcwatshwe kahle, sewumdzala kakhulu. Lesitukulwane siyawuphindze sibuye lapha sesisitukulwane sesine, ngobe bubi ba Amori abukapheli. Kwathi ngekushona kwelilanga sekumnyama kwabonakala litiko lemlilo nelilangabi lemlilo ledlula emkhathini waletincedu. Ngako ke ngalelo langa simakathe wenta sivumelwano na Abrahama wathi, lelive lengilinika situkulwane sakho, lelive lelingilinika situkulwane sakho kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kuyofika emfuleni lomkhulu iEufrate.
lekulive leMakheni neMakhenizi neMakhamodimo neMakhamodimoni neMaheti neMaPerezi neMarefa neMa-Amori neMakhenani neMagarigarishi neMajebusi. Asimeni ngetinyawo semukele levu lenkosi. Lona likuphila lona lego likuphila Spanzi lona liyaphila lona likuphila lona kama lingaje Sankena la kumake wapo kama ligaba Babe siyalemukela livi lakho liphilile wadala ngalo lizulu emhlaba wabita lokhona lokungekho kwabakhona anamuhla uNkulunkulu ongcwele imphefumulo yethu nemoya yethu iyathula kulo uNkulunkulu ongcwele siyotethu Nkosi nanamuhla difane emhlabathi lowomile womele mandi ufuna Nkosi kumantiswa ngilo siyalemukela Nkosi livi lakho walithumela wabenta abaphila bagejwa kufa uNkulunkulu ongcwele namhla emini ngiyathandaza lona leli inkemba yamoya uNkulunkulu ongcwele siyalemukela uNkulunkulu othandekako lento umsebenzi kulona nalona alingathiya alingavinjwa nayiphi imimoya namicabango leyaluthe engqondweni namuhla Nkosi ekumini siyayisusa Baba ongcwele the entrance of your word so njalo livi lakho lithi letha kuhlakanipha uNkulunkulu ongcwele lithi livi lakho lo livi lakho Nkosi likuphila emathanjeni asemtimbeni lingumuthi wethu likhulume Nkosi ikhonto sakho namuhla egameni lika Jesu Kristu sitawuphila sikhululeke egameni lika Jesu Kristu Nkosi amen. Asivete nje netindlela lakhuluma ngato uNkulunkulu kithi thina bantu kulesinye isikhathi. So Abraham nakabuya ekunqobeni abuyise Loti abuya Abraham wabe sengathi uyalala once angathi uyalala uNkulunkulu wasuyavela wavela ngembono kuye wavela
ake siqondise nje ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nangemaphupho bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. But naSathane futhi singakhohlwa naye uyakhuluma naye ngemaphupho. Ngoba bese bathi abantu bonke emaphupho abuya uNkulunkulu, cha. Akusiwe emaphupho onke labuya uNkulunkulu. Asiqondzise lokho. Kodwa simfunde eJobe 5 ngibani uJobe bani? Jobe 33 verse 14 na 15. Nitova usivela uyakhuluma ngemaphupho angesikami. Listen eBhayibheli ngoba uNkulunkulu uyakhuluma noma kungayiphi indlela kulesinye isikhathi kuba bantu labangaqonzi ukuthi uthini uNkulunkulu bese lithi ukhuluma nangemibono yasebusuku ngesikhathi bantu balele badodla lobukhulu ubuthongo etingotsheni tabo. Liqhubeke lithi angakhuluma futhi nasetin Funza phela Thembona ekhaya. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma noma engayiphi indlela. Kulesinye isikhathi kuba ngilomuntu longaconzi ukuthi uthini uNkulunkulu. Ukhuluma ngemaphupho nangemibono yasebusuku. Bantu nabalele emacansini abo, badodla buthongo etingutsheni tabo. Angakhuluma nasetindlebeni tabo. Abesabise ngetexwayiso tabo. Lokho ukwentela kokwe kuthi Lokho ukwentela ukuthi ancanze umuntu ekwenteni intono nasekushiyeni nasekuthi asikaqonze ukukhuluma ngaloko but siyakuveta njengoba labanye abantu bayahlushwa ngemaphupho adideke ukuthi leli phupho leli ngabe kambe leli phupho leli livela kusimakade noma kwentekani mfundisi banengijela bangishayela icingo nalabangisendele ama message ngawo emaphupho bazalwane. Le Bible lasifunda khona lithi ngoba uNkulunkulu uyakhuluma noma ngayiphi indlela. Kulesinye isikhathi nakakhuluma kuba ngilomuntu longaqonzi lokuthi uthini lo uNkulunkulu. Lithi ke uyakhuluma nangani na nangemaphupho ebusuku. Yebo phela ungambona nakakhuluma nabo Jakobe nababaleka ayaleka labane wakhuluma nangeliphupho yakubona lokho wakhuluma nakuNebukadnezar ngeliphupho wakhuluma nabo Josepha ngemaphupho wakhuluma nabo Daniela ngemaphupho angesikami. But ke naSathane nawe uyakhuluma ngemaphupho. Asambe sobuka Sathane akhuluma ngemaphupho ngoba angifuni ukukushiya ukanje. Job chapter 4. Yanje kube nginemuntu longafunda iBhayibheli lapha angangiyangada athi nqa bengitawujabula la awuthi ngitezame. Elifaze umthemane waphendula wathi nangabe umuntu eJobe atimisele ukukhuluma nawe wena utambeketelela yini? Job chapter 4 ke lo verse 1. Ngubani nje longake athule angakhulumi nakunje? Ase ucabange ukuthi banyente kangakanani bantu wena Jobe bobafundzisa nalaba buthakathaka bobakhuthata emavi akho abesimisa labakhubathelako aqinise nemadolo lagedletelako. Ngishayile intandla ngiyafunza bo. Kodwa nyalo kuhlupheka sekusukele wena nawe sewujabhile kuhlupheka sekukusukele nawe sewuphelelwe ngemandla. Kanzi lokukhonta kwakho uNkulunkulu akukudududi ngani bona lobuqotho bakho nje abukuniki ngani lithemba. Ase ucabange eJobe kuthi wase wambona yini longenaqala abhubha ngukuphi lapho labalungile bake babulawa khona. Njengoba sengike ngabona nje ke mina ukuthi labo labalima bubi bahlanyele kuhlupheka bavele bavune kona lokho. Yini mshana lengumako. Bavele bavune kona lokho. Ngekuphefumula kwaNkulunkulu nje bayabhubha ngekuvunguta kwendukuthelo yakhe bayaphela nya. Emabhubesi angabhodla ahonge noko ematinyo awo noko ematinyo alawo mabhubesi lamakhulu akhunyuliwe. Libhubesi libulawa kweswela kudla emawundlu emabhubesi abaleke asabalale. Kwanye nayiva kuthi inkulumo lena Jobe uvakashele bangane bakhe uyagula. Kulokugula lokumphethe Jobe
abebhidlika wonke lo mtimba asalele lapha alele lapha phasi emlotheni atiwaya ngetinzengelo sebangani bakheke nawufunza kuthiwa beta ke bebangu7 bayomlilela lo mngani wabo basina bafika lesimo labeka kuso sabenta behluleka ukukhuluma naye bahlala bathula for 7 days balele khona la qeleni kwakhe bangakhoni ngisho ukukhuluma kwathi kuleli langa la ka7 wavula umlomo lo ake sive ukuthi abe uthathaphi lesibinzi sekuvula lo mlomo but mayivula umlomo nje waqala ngeke ukuthi ye Jobe kodwa umuntu unakafuna ukukhuluma nawe wena ungambeketele boba bekisa abantu labe TikTok lilela labanye basuke baphathiswa usathane nemlomweni namlonyeni yabo futhi ungabe ukuthanza kulilelwa nje akugiphe enkingeni kulilelwa ngiko iBhayibheli Ephesians 4:27 lithi ungamniki sathane ini na indzawo yena uhlala atfuna indzawo nje angayithola nangabani nje ngaphinza ngamphoza ngathi angayithola nangemfundisi wakho angayithola nje nangami ngingumfundisi wakho nangabe zalithola lelithuba kambe awubuke Hana phela nangu uyahana uyakhala lapha Nkosi yami ke uyakhala etempelini uyakhala Hana uhlukubedwa ngizakaba kanamntwana ngalelilanga leli impendulo yakhe itawufika kuye ngalelilanga nje lite impendulo wabona Sathane kusimpendulo yakhe yedwa angivale ngalomfundisi wakhe wathi inhlawa umfundisi wabona ngazuthi ngani sowunike Sathane lithuba emfati utawutsaka kwakusekube lithi kube kungakunguwe emabandla angaka uze ngakusekhona la zakhela haleluya ye Jobe nangabe umuntu akuthuluma nawe utambeketele la uthi njengalo sengangabona nje labalima bubi bavuna kona ngalamanye amagama uyavuna wena Jobe ulaya kule nhlupheko nje wena Jobe wenta njani na uyavuna wayisho uthi ushaya na uNkulunkulu uthukuthele ngawe uyavuna usikelalela ke Jobe ngikutshele ukuthi lento lengikhuluma ngayo ngiyithethe phi verse 11 verse 11 verse 12 kwanyinyiselwa livi kimi indlebe tami takubamba lokho lokwakuhletshwa question mark takubamba lokho kwakwenta njani ngibani inhlebe kwanyenyiselwa livi kimi indlebe tami takuva lokho lokwakuhletshwa kwathi emkhathisini wekuvinjitelwa kwami ngemaphupho ebusuku ngesikhathi bantu behlelwa ngilobukhulu buthongo kwesaba nekuthuthumela kwangigagadlela kwathuthumelisa onke emathambo ami umoya wantshuza wedlula embi kwami kwasikitela tinwele tami emtimbeni wami tiphokovele lethu kwema kodwa angizange ngathi ukuthi kuyini kwema indvo embi kwami emehlo ami kwema indvo embi kwemehlo ami ngase ngiva liphimbo lelihlebako lithi kungendeka yini lo bhubhako alunge kakhulu kunaNkulunkulu na kungendeka yini umuntu abe msulwa kakhulu kunemdali wakhe na nangabe uNkulunkulu angatethembi tingceku takhe nangabe tingilozi takhe atibeka licala kakhulu kangakanani lababhubha ngabe abantu bahamba nami kulento engiyifunzayo okay asengifunde chapter 6 asengifunde chapter 1 even lase uze kwakunendvodza libito layo kwakunguJobe lendvodza yayimsulwa lendvodza ilungile futhi imesaba uNkulunkulu ikubalekela nalokubi kungendeka yini ukuthi lo bhubhako abe msulwa kakhulu kunaNkulunkulu alunge kakhulu kunaNkulunkulu wakhe na uyaweva lamagama ukuthi ngilawa lakhulunywe ngale ayajikiswa ngala uSenkulunkulu Jobe yindvodza lemsulwa nalelungile akasho ukuthi imsulwa kunami akasho ukuthi ilunge kakhulu kunami yabona
uhamba nami nje kule nkulumo le ngase uyathi kusemaphupho wageja njani emaphupho wahlola njani ukuthi leli livela kuNkulunkulu liphupho lelingaveli kuNkulunkulu liyaphambana nelivi laNkulunkulu shantana la nchayile Jehova egameni lenkosi uyavela ke uNkulunkulu kuAbrahama mayivela ke uNkulunkulu kuAbrahama uvela uNkulunkulu kuAbrahama ngembono ngeliphupho ebusuku Abrahama ungesabi mina ngisihlangu sakho Abrahama ungesabi mina ngimphumela yakho ngitakwenta ube mkhulu mayivela Abrahama wethuka but simakethe usungethuki Abrahama ngimi ngite kuwe mina simakethe ngisihlangu sakho wena Abrahama ngingumvikeli wakho wena Abrahama ngindakwenta ube sive lesikhulu uzubone ukuthi kwakusebusuku alele Abrahama wase uthi ngolongolo awuphumele la ngaphandle Abrahama nakaphumela la ngaphandle buka nathi dinganyethe Abrahama wathi uyaphakamisa Abrahama ubuka dinganyethe na ungatibala Abrahama bangako ke bantwa bakho haleluya mawungatibala nje singako ke sive sakho athi Abrahama kahle uNkulunkulu phela wena uNkulunkulu awukanginiki intalo nangu nje Eliyaza sisebenti sami nguye lo tawuba indlalifa yaleli khala cha ke Abraham ngoba kaIsrael ngesikhathi sabo Abraham kwakuthiwa indlalifa mawude umntwana lolo talelo lakho noma ngawusigcili nguyele uyawudlalela ifa lakho ngobutalelo lakho wakhulela lakho wathunywa lakho wenta konke lakho Abraham aka abene luvalo lokuthi intalo ya lifa lakhe liyawudliwa ngilesigcila ungamthatheli nje phansi Sara ungazuthi abehlanya Sara ngoba Sara abeka khona nakakhuluma Abraham naNkulunkulu uthi ke uNkulunkulu cha Abraham ngeke kube ngilesisebenti sakho lesi kodwa ngiloya uphuma elukhalweni lwabani lwakho awu amen akamenshini bani akamenshini Sara uthi telukhalweni lwakho Abraham ngiko ke Sara chapter 16 asathi Abraham lenkinga mina ngibona ngazuthi ngalanga kimi ngoba solwa kwenteke lutho thatha ngena la kuHagayi ngoba ngeva uNkulunkulu athi uyophumela ekhalweni lwakho akasho akalubalanga lo lwami ngiko ke uNkulunkulu asa correcta la chapter 17 Genesis athi cha ke uyawuphuma elukhalweni lwaSara na Sara wase uyam involve kuyavakala bazalwane naku lenkulanzile Abrahama wasewenza uNkulunkulu phumela ngaphandle Abrahama saleke manje ungithathela isibhutikati lesisikathi siteminyaka lemithathu ngithathele lokuneminyaka lemithathu ngithathele lo bese utha sekudzabula ekhathi oh my god asesifunde indzabe ekudzabula ekhathi bazalwane Genesis Jeremiah chapter 34 Jeremiah chapter 34 Jeremiah chapter 34 verse 18 and 19 asesilfunza funda mbana Lamadvodza lephule isivumelwano sami angene atigcwalisa timiso angede atigcwalisa timiso tesivumelwano lasende ufunda verse 1 18 baba kubani Jeremiah bani? Jeremiah 34. Okay, Jeremiah 34:18. Yes. Hayibo. Lamadvodza Jeremiah nemadvodza. Kodwa lesingisi kusho ukuthi ngilahlwa lesingisi ngoba lithi in the same day the Lord made a covenant with khona yini? Funza mbani. Lamadvodza lephule isivumelwano sami angete atigcwalisa timiso tesivumelwane lasende embi kwami ngiyakuwaphatha njengelinkonyane lalihlahlela ekhathi
laba tinqedu letimbili ase ahamba ngiyawuliphatha njengenkhonyane lelahlahlelwa ekhatsi laba tinqedu letimbili. Chubeka. Ase ahamba lamkhathisini wale tinqedu. Oh Nkosi yami mfana sowushona. Awulahlekile mana. ngiyakuwaphatha njengelinkonyane lalihlahlela ekhatsi laba tinqedu letimbili ase ahamba emkhathini waletinqedu aqinisa lesivumelwano. Baholi bakaJuda nebaseJerusalema nebathenwa Oh, thank you Chief. nebapristi Uyalapha mna ke sitawushumayela bese sesiyahamba masinyane. Sake sayikhuluma lenzaba ukuthi kaIsrayeli uma ngabe bantu bakha sivumelane kukhona sivumelwano lesakhiwa in the public lesakhiwa sive sonke sakha sivumelwano naNkulunkulu waso bese kuba khona sivumelwano lesakhiwa ngumuntu anaNkulunkulu wakhe bese kuba khona sivumelwano lesakhiwa ngumuntu babo babili futhi basekusithekele. Okay, kuthiwa nabo labo bantu labo lamadoda lamabili la khuluma ngawo ahamba ayokwakha lesivumelwano. Asinakahamba ayokwakha lesivumelwano kube nesilwane labeta naso bafike lesilwane la bese lesilwane lesi bayasisika basidzabule ekhathi babeke liqedu ngala babeke liqedu lakuchitheke ingadi bese bona bemalangatini nasebemalangantini sebathatha emasodi abo bashintshiselana timbahla kwekucala bashintshiselana emabhantshi libhantshi lalo libuye kimi lami libuye kulo ngeshintshisana namashedi ngempela ngani ngamangala nje emva kwaloko bashintshiselane nani na nemabhandi ethathela ibhandi kuyakhuluma lokho lamabhantshi athi wena sewungimi kusukela namhlanje lobona wena sowubona mina nakushintshiselwa nalamabhandi emandla aselukhalo asho ukuthi seshintshiselana emandla akho sengemandla ami nakushintshiselwa nalamasodi letinkemba leti kusho ukuthi timbi takho sekuyoba timbi tami. Aningiva bathi ke bebaye bese bayasikana la masikane labangasikana khona noma kulasandleni noma kuphi basikane ngaletinkemba bese bahamba ke la bayahudla bahamba bakhuluma la khathi kuletinqedu talenyamatane lala kulengadi bathi nangasephula mina kethu lesivumelwano lamhla lesakha nawe lamhla nami kufanele ngife njengalesilwane lesifile sengakha sivumelwano nawe ngasephula kulungile ngife njengalesilwane. Baboba bathi ke bashikisha kuze kuphelele hour kuze lesilonza size sibhidlike lesilonza ngesikhathi lesilonza sibhidlika sentela ukuthi sitakuthi nangabe siphola lesilonza lesi kusale sibati lesifana nanana ngumjovo wethu uthi nemaswati okusho ukuthi ngaleso sikhathi leso nangabe kunendvodza lelwa nalo buya lapha mfana buya thwala nangabe kunendvodza lokubona nje kuliphepeselana lokho kuqhamuka indvodza lesigahela lenje ayesaba lo ngokuthi lo muntu lo vele utangilimata ngiyamesaba abebe lona bese uphakamisa nje lesibati lesithi lalela la na ungakhona kungibulala lamhla ngife nya nawe litawushona ungekho ngoba kukhona umuntu lengakhe naye isivumelwano mine longamati wena but wangithinza nje wangithinza nje uyabona ngathi uthi le nto lena yayakhelwa thina emaKristu ngoba khona sivumelwano lesasakhe eCalvary la kwabhodla khona Jesu wathi kuphelele shangathi ngathi yaqhamuka noma ngangisiphi isimo bese simanyatelisa lesibati khona lwabhodla eCalvary ngenxa yami. Abraham ngalelo langa abesenta into lenjalo ayenda naSimakathe malibonke igama lenkosi sebakha sivumelwano naSimakathe ngalelo langa lelo. Kuswana ufuna uliqedza leli verse la 15 lithi ngalelo langa
wasakha kanjalo ke simakathe sivumelana nabani na Abraham. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lenkosi. But Abraham waseuba ne-assignment yekugadza aganzele lo mnikelo lo. Oh my God. Wawuganza lo mnikelo ngoba emanqe abesagijima afuna kudla lo mnikelo lo. Abraham wabhula angafuni neze. Kusuke emanqe lokho kuhlala etikwa lo mnikelo. Bengifunda incwadi yalomunye umbhali. Usilombhali Abraham abengafuni ukuthi lamanqe angcolise lo mnikelo ngoba emanqe is the unclean birth, inyoni lengcolile ledla tidumbu noma ngangisabani. Lamuhla sitewuthandaza ngathi ngiyamuva Romans chapter 12 asinikelani imitimba yenu ibe yiminikelo lemukelekako kuNkulunkulu. Lalela lo mtimba lo uthi ungawunikela uNkulunkulu bese uba neduty yokubhula emanqe ngoba kunemanqe lafuna ukungcolisa lo mnikelo lo nguwe lo sowunikele kubani wena sewunikele kusimakatha once wawunikela gadza kukhona lokufuna ukuthatha namhlanje sesitothandazela labantu abethu sesitobhula nawe bhula kwelakho likhaya bantu abakho bangadliwa ngemanqe ema-drugs emanqe ensangu emanqe kuphambana ingqondo emanqe bugwadla phakamisa phula ungavumi kunemanqe. Bahamba njenjalo baye esikolweni. Jesus. Bahamba njenjalo abantwana baye esikolweni kunemanqe. Abahlalele leminyango esikolweni. Ngegama lika Jesu. Kunemanqe. Kunemadimoni ebulili bunye. Kunemadimoni bantu abethu nje sihleli nabo lekhaya uthona ngumfana seyingombadala lengaphandle. Satan ukhiphe imali lephathekako yekusupplya labo bantu labo etigodzini tonke labangilolo hlobo lolo banikwa imali. Nawe nje mfundisi namhlanje nawe ungawajika nje namhlanje ugijimiselo kwabafana bakunika imoto isikadla semoto. Kunemali lephumile kunemanqe afuna kubagwinya lalela hey kuba nemali qhamuka nkosama sashaya ngesigadla selicinga sashaya ngaloko umntwana spirit leso moya lowo ngevona bakuye ngasebane bafundisi bakhona futhi nebafundisi labathi no What's in Jay when I was Romans chapter 1, verse 21 to 20. But laba bebakholwa contract ithixo nescontra Jehova. Wena ngekontra Jehova nje. Moya lo, imanga la. But isestopula ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Asivu. Kunebantwana nje longikhuluma abaka esikolweni labanye ababathi batali babo kusibakuphi babanjwe ngile gangsterism ubhema insangu la ngaphandle. Hey Nkosi yami. Ngeva buhlungu baletha lo munye umfana. Intombatana lokuhle na 16 years. Ha. Yabona sono siyahohlota. Ewami hohlota umntwana. Mbana kasathi ulala nabo bani kuphi uhlalaphi. Bemisangu bema nama-drugs kodwa ukhona lonemandla mani. Ngegama lika Jesu. Awukhona lonemandla mani. Jesus. Lo wakho longamati ukuthi ukuphi lamuhla site umbita ngegama lika Jesu. Jesu.
lo wakho lophuma ekhaya akhombe ngemuno, lo wakho logijimisa ngemukhwa lamuhla esite umlanza. Jesus. Hey wena siniketiwe amandla emhlabeni nasezulwini. Egama lika Jesu. Sikhuluma sik authority. Siniketiwe lamagunya. Khona into lo sewuyenta ungasafuni kuyenta, awuthanti wangena njani, awuthanti ungaphuma njani, kodwa khona amandla lamuhla la. Khona isivumelwano longasakha lamuhla la. Uyabona na uphuma esivumelwaneni, you break the covenant and you made a covenant. Ukhona lona imandla. Siteke uye la. Egama lika Jesu. Siteke uye la. Lamanga asidla nangetifo. But lalela la khona lona imandla namhla kusini. Jesus. Lamhlemini ukhona lona imandla la. Hallelujah. Siteke uye ngegama lika Jesu, but provided nawe uyasakha lesivumelwano naye. Uyasakha lesivumelwano naye. Ngiyamadi mina lo nkulunkulu engikhuluma ngayo. Yawona ngathi ngabona ngathi sinikela ngabo 200 ngathi siyadigabadisa, asidigabadisi la. Okwaba madima naye kwayami impilo la, ngifuna ukuyeka. Ngathi ngithi ngabona status semfana wami. Status. Ngamkhanza asesigumini, kushaye isekli. Kunelibhodo lelibekwe lapha nalo uphethela kakhe liphayiphi. Ngathi yo. Phatlalela ngakhala kuye Simakantse ngento emnikelweni ngaye, ngakhala kuSimakantse ngasakha isivumelwano lamuhla ubuyile. Hallelujah. Jesus. Buyile namuhla. Lo mhlengi ongubani na? Jesu akakho Wenzani uphila namhlanje usesimene lo mhlengi ungubani na? Jesu akakho omunye wenzani yekela lokumbita ngalendo la intako lomfana. Shintsha nala nkulumeni yakho. ngegama lika Jesu. Simfuna la insinzisweni. Egama Ngeke sithi sipithe insinziso nokuthi sitsakwa. inkosi yami. Kodwa simfuna abuye. Ake simeni ngetinyawo sesiyathandaza. Jesus. Lalela lapha mana mkhona into longene kuyo. Inkosi. Uyalwe ekhaya nje soyafihlelwa nje, uyafihlelwa nemali uyafihlelwa. Fihlelwa konke nje. Uyabona umntwana lo ebekhaya kufanele ukuthi silime sowudebela wena. Awutenti kunemoya. But lo moya lo ufuna wena ube nesibinzi udluthule enyalo. Egama lika Uyabona ufuna sibinzi. Bambala ngikuchaze. Lendo lo nayo, lendo lo yentako une covenant nayo. Mangabe nyalo ungafuni kuyibreaka le covenant. Uyihlaze usuku umuntu elangaphambili. Noma singakubeka isandla ngeke hambe ngoba wena usene covenant nayo. Ino longafuni yadiwe kusho ukuthi wena usene covenant nayo. But nase ufuna manje ukuthi ngifuna ukuphuma la. Hey sithina lelithuba uthi wena ngiyakhona manje. Uthi na uvala ukuthi ngathi kuthi mani ungayi uthi ngiyakhona.
ngoba you break the covenant. Kuneni wena lo yindawo nawe awusayithanzi? Kanti kunemusa namhla la. Kunemandla la ekubreaka la. There is a breaking force ila. Mandla ngolongo. Gijima mana gijima mbana ngiyakutshela gijima. Lento lo yentaka awusayithanzi. Nengondo siyalahleka. Gijima utenga phambili ukhona inlothi Nkosi Jesu. Ngiyafuna nje ukuthi mina ngidizabulele mina nje. Gijima utela ngaphambili. Jesus. Lipi elinye igama la. Es. Awu Nkosi yami. Shayelani bantu banathanda egameni likaJesu. Waphunyula mntwana. Uyaphunyula phela. Kunemandla. Uyatsabula. Leyo mihlangano nebeyibanjwa ngawe kunemandla lamuhla. Lele basingeke kube ngiko utawuba ngiko. Impumelelo yakho ifikile. Ifikile. Blessed be the name of Jesus. Rika Pasaya. Oh, Yakalabasaya. Hey! Jesus is Lord. Jesus. Hey! Baba Ngulunkulu. Umsebenzi wemandla ebumnyama ngulowo. Abakwade ekhaya ukuthi unatha tshwala. Nkosi yami. Lemfihlo le abayade ekhaya. But uyajabula uNkulunkulu namhla ukuthi wena uthi Nkosi, I break this covenant. Ekhaya bakwethemba wena bathi ufika ngesikhathi ubuye esikolweni but ubuya ka 1 hour. Ubuya kunatha idlu leti rentisa 1 hour. Awusayithanzi lento but khona emandla lamuhla. Kunemandla lamuhla la. In Jesus name. Ake siphakamise intana lethu. Baba wethu lonqele. Ngimela Nkosi ngithunywe nguwe uNkulunkulu. Babe akunawusebenta mina la kodwa kusebenta amandla akho ngegama lika Jesu ngegama linemandla yeyitingalo tekonalelelani la niyasha aninamandla in Jesus mighty name. Babe masibeka sandla wena uNkulunkulu wethu umsebenzi lophelele. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Babe ngidawubeka sandla sami mina. When ngidawubeka sakho sandla ngaphasi kwesami. Ngeke sisuke sakho sitawusuka sami. Babe ngiyabonga. Lokho wena uyakwenta uNkulunkulu. Kuthunyiswe ligama lakho Jesu Kristu leyinkosi. Thank you Jesus.